Oh, union budget nuclear hawila tun union budget 2021 kha February ni khata finance minister khan parliament aphara I enge amasa in enge budget hi sepotila budget hi article za som pahnie kan muni constitution amaro chu budget tin an ziak lova annual financial statement tin an ziak ani kha kan chetanga ya ti chuanin budget a chuanin sarkar ina I expected chumi kum chunga I asum mu tur zong zong I estimated receipt le estimated expenditure khatiang an duan lok na ang chi khami bu khanita budget book anti mechu kumina ero chon he paperless inantia chuanin kumina hin fiscal deficit hi 9.5% of GDP ani chuan 2021 le 22 chungin 6.8 ati tlak bel base ani enge fiscal deficit kan ti chuanin I hriat thiam theidan olsam bera chuan sarkarin asum man chu ain asum laklu atlem jok ti nani hei ti hian kan muang hian fiscal deficit chu total revenue chu sarkarina a poisa laklu revenue watanga poisa laklu khani enge kan ti chuanin sarkar revenue te chu sarkar poisa laklu na te chu income tax angte ti chuanin sales tax angchi te mo state tax ti te corporate tax corporate thon hen tangan sum laklu te chuan duties custom atanga custom duty tanga hei ramdanga tanga an thil laklu angvel customer an duty heting an lak atanga poisa an mu angchi te le investment sarkar point investment asiam thina khating atang mu nitani kha revenue anitani chung chuanin chunga athil mu chuanin I expenditure ho I kha a phalo tinani phalo tinani expenditure chu ahman chu khanita ahman chu ho chu enge kan ti chuanin healthcare le medical research angte defense demo englawangte education angte khateng chi infrastructure thil saknan anga te an mangta chon hei sarkar hlo ti angchi te sarkar hian summan na tamani anei tamani chuwang chun khamia kha sarkar sumlak lu ai sum manna tamjok chon fiscal deficit ani amara chu fiscal deficit hi thil poi over ani lova chan chu India po hi fiscal deficit nei deuh charchara America te pon fiscal deficit an nei deuh charchara ni chu hriat turani amai ro chu asang lutuk ero kha chu thalo thungta 9.5% GDP fiscal deficit hi chu asang lam chu ni ama ero chu nikum condition corona angchi te khateng te kan hriat chonin sang over ani lawani ti kha kan hriat anga ya chon fiscal deficit hi thil thalo ani vek big lo na chu entinan sarkar sum mana hian capital asset mannan sarkar hian sum hmang ve theitlat ni nakina hlok na lo om turang chimo entinan highway te kongpui te longchol munte airport te le khatiang ho khanin fiscal deficit hi ti sang ve thei thoni amero chu kha chu nakin na poisa lolu le na tur le job creation na ta na poimo tak tak an ni chuwang chon fiscal deficit a that na lai a om ve thoti na ni ani le sarkar chuanin engtin nge asum mu ain sum mana tamjok chon khoyemi nge sum man turan nei kan ti chuanin sarkar hina puk ve thin ti kan hria tangai ke mani angchi hin sarkar hian poisa puk ve thina imi pui hne na tang emo public borrowing emo corporate emo bank atang in emo poisa puk ve thin ti hria tangai arul dan chu chi sang sang ane bond mangin emo securities mangin emo khateng khanin inpuk chhon dan te po omani kha kan hria ta tan ni se tizon kumin union budget ta chuanin pillar paruk hi duana ni a pillar parukin theni budget 2021 hi pakhatna chon health and well-being mo panhina chon physical and financial infrastructure pathumna chon inclusive development for aspirational India reinvigorating human capital hania innovation and R&D ania R&D to research and development chon minimum government and maximum governance tinitani health and well-being hi sarkar hin kumina hianin hemi budget thara hin
i health lama poisa man tamatum hle a health hi hei 6 pillar a point number 1 andani i hei hi shet turnia crore 223846 bel mana tumani health and well-being atan hian chonin hei scheme poile mole tani hemi bigatana scheme hi atmanirbhar swasthya bharat yojana tinita heng ho hi poimo du hle a budget phartira scheme lo chok ve ho hi poimo du hle hei shet angai a chuchunge ti chon health related ni ta primary secondary le tertiary at the healthcare system mo khatiang e lo omsa ti strengthen te le e om lo po ombel tir dan te khatiang chi new institution create dan te le enge natna e riat chu konga emo acure konga emo khatianga e sarkarina chakzoka malak thainan funding a pekna ang khami khanitani atmanirbhar swasthya bharat yojana chu chei hi chiang zokin sarkar hen ala release tura ngai tala hemi chungchang hi tuna hi chonin information kim chang mu tura la omlo ani he video siam lai hi chuan information kim chang hemi atmanirbhar swasthya bharat yojana chungchang hi shiat ala ni lo ani ti chuanin atlang puishe thei chu he primary secondary le tertiary healthcare system a kha sarkarina a focus na ni ta a ti chuan he wellness center kha mun sang sanga rural thingtlang ale khopuya urbana mo chon jal jivan mission ti ni ta scheme ho hi poimo lo tu shetur jal jivan mission chu urban household ta tap connection 2.86 crore tap connection nei tumna khani tani urban household da tap connection tui tap connection ma chonin hei hi sarkar hina lo tum to thina ram chung zonga in tina tui her hona tap water tui her hona tanga tui her hon nei hi amai ro chu a thei chin lo tani ma se hei hi avoi som pani tumna ni tuna ero chon he akum atar ge ti sang ni som ni pali ma chung nge hianin in tina ram chung in tina antep water atangin antep atang tui her ho thei tura ruam manani chu sarkar be senani amai ro chu enge anzel don chu kan sheri lawa ti chuanin intin karshe tu sarkar khan swasth bharat mission kha lo siam ta swasth bharat mission chu kha toilet sakani me khamo toilet mun tina zun inte toilet te sakani tani kha hlotling em amar chu hlotlin lo na chan pakhat min an soi chu toilet ten saringo ta amai ro chu tui om thin lo an ti tani chu wang chuanin tui a khapoi mo em a toilet ta te emo household ta kan fan turanga te mo public emo khating urina langa te ponita se sufficient water khapoi mo khami turbika jal jivan mission hi duanan tani ti chon sainik school za saktumania Eglavia model residential school za sari samnga saktuni Eglavia model hi tunlai po Mizoram apon ron wartana hi mun sang alo to thina mana po tuna point he sakbel zelania Eglavia model chu ST tetana National Education Policy component pakhatanita ST tetan enge education thazok an nei theina tura ruam man khani meta Eglavia model chu in khua ate khana om ve nge ka shelova khochen khata omna chu ka shenol to alung lei long tlai ti ang chi te khating ta teng khate khani tani ti chuanin vehicle scrappage policy tia hemina tumber chu car hlui enge car hlui motor hlui ang chi akhu tamlutuk ang chi te pollution control zok nana khami enge khopui sunga tlantir to lo ang khani meya scrappage mo ka khani meya hey to phase out cars and commercial vehicles which are older than 20 or 50 years respectively car kumsom ni aya upa emo commercial vehicle kumsom panga aya upa te chu hemi hianin a huamani vehicle scrappage policy hianin hey poi transport department hey ai chiang zok hin lo an lo da turanga ila hey pollution level control nat le automotive cell hemi tun hlaya tlanhiam lutuk hemi boost na na ti hinita
ti chuanin hey, this means that any private vehicle that's older than 20 years will have to undergo fitness test. A private vehicle kumsom ni aya upa chuan fitness test an neyanga kumsom panga a commercial vehicle teni. Ti chuan fitness test chu I test center omdon tani test center chuan fitness test antinga chumi amil chuan chu vehicle chu atlan zui theidon nge tlan zui theidon lo hret ani don tani. I he policy hianin 1 crore vehicle vel huam turangai ani. Ti chuanin green tax step opek ani don tan green tax step on pek ngai don ani road tax pi lama green tax step opek ngai don tan hemi policy dungzu ya hianin chuwang chuanin he policy hi a sarkar hianin inge I pollution control nan le thil dangatan amang tangkai don hlenin hriat ani. Ti chuanin I raise of import duty on solar inverters solar inverter te import duty ti sanita rampona tang solar inverter laklu ang chimo import duty ti sanani hei hi chu makkati ve khop me chan chu engatinge sarkar hianin renewable energy a promote laya solar inverters te import duty ti san hi chu ma se an ngun takan ngai tu a an ron duan lok ani a ti chuanin a next le chun hei GSDP tangin state hian 4% extra borrowing anei theidonen GSDP to green skill development program ani tani. Ti chuanin insurance limit in insurance FDI limit in insurance to 74% a hike ani FDI to foreign direct investment ani ta foreign direct investment to foreign company how in India rama investment an lo nei thei na khani tani tam taka 100% te oma athena ero chun FDI hi strategic poimo big company anga te mo khami englo anga te chon FDI hi 50% emo pel thelo na te po omboka engchen nge FDI limit in sector chi sang sanga huam ti kha mani tax thewa loin en le taila ti chon union budget no this investment of BP's CL Air India to complete in 2021 to 22 more Air India te BPCL te sarkar in this invest atum tan enge this invest kan ti chon sarkar in kolna tanga private ne na hlan chhona tumani hral chho tumani chu chunita Air India po private in non control to don ni mel khop mai BPCL te ti chon hei poimo tun nai farmers ho an protest na tane khan APMC kha farmers hovin an protest na chanber kha minimum support price kha bau turangan ngai wangani chu ta chon APMC thu hianin an thlai te farmerin thlai thar chuak ta chu APMC a kenga APMC a hian an shala chumia ashal zo lo chu minimum support price MSP hi dong thinani mase APMC kherlowa posal thei to ti sarkar thu chuak om wang khan minimum support price hi abau dona mile ti in farmers ho anril ru ha hle ni kha mase sarkarin I anril ru ha te chok tamnan te poni che kang chu I APMC hi ti bawri men tum lova APMC pona thil sal thei poni mase APMC hi ti baw men tum lova chonin I hei aya thuam that jok an tumani APMC hi ti chon gig economy te khating a hote tan enge sarkarin an mani information chiang zoka collect khatumani khang heng ho hite poi settle platform workers kan ti hote ni tamo le khating hote the gig economy is a free market system in which temporary positions are common and organizations hire independent workers for short-term commitments khating kha lo enta ila ke mani pon kan text chewa kha atlang pui chunia union budget hi thui tak phar ania amai ro chu khang kha apoimo zual bik anga ngeiten ni kha zong kha ni mese kan soitak ang khanin henglaya kan thil soite te kha a detail de zokin nang mani in kha atlang pui kan lo soizor zor to boka a detail de zokin nang manin lo enjoy le tawla ka soyang khanin schemes how hi apoimo ani
teacher tur exam na hin a chuak du khop meya chon exam a hin eng subject po polity poni se economic poni se current affairs samil de hin a ron chuak thin ani chu chu poimoni ole kalome